Kaseng jong kisamla puli ka nehu ka North Eastern Hills University Students Union menta kasngi kila be bat kila khang ya ka kamra trikam ni ka office jong registrar u colonel Omkar Singh hadien ka jingle don bor bat ka jingpen e ka jong u Kanihu Students Union kala rai bandawa ba uni u registrar u de ban hiar shukino naga kam ka ba ubat U President Kanihu Students Union usamla Sandi Soton ulaong baka seng haringkat ka jingidon lang jong ka KSU kilahap ban mi jendat na ka jingilang hadin ka jingle menti jong Vice Chancellor Professor Prabha Shankar ya ka jingdawa jong Kanihu Students Union ba Kanihu Teachers Association banweng yu registrar na ka kamera jingilang jong ka Academic Council Usamla Sandi ula keno ba Vice Chancellor ula pen e triang wala dien bakila dawa ba dei banweng ye u registrar na ka kamra jingilang Henry namar ka jingbom sngap u Vice Chancellor kila ha ban boycott no ye ka jingilang U President Kanihu Students Union ula ong baka seng kan sapha shiti syakatana puli puti ka sorkar pedeng u menteri rangba ka jela ulat ka jela ba syaki menteri katana puli puti ka jela bantukla ye kini ka jing e jongani ko skol ba Ula keno ru ba uni registrar babat ya kakam tep ye ki an jong skol ba namar la bonsien haba ki julet ya kendo eu haba ye de bet kinu ki jing e ki ba kisham ujukam ba dan jing tep shapang ki an Thì mentas ni nakal yang ka ni husu buat hadin dan dekat jongga KSU buat kumju kini ki nangilam jo kini nong hikai kini huta thì ngilai wan hakani ka office jong vice chancellor hakabangi pensgo ke ka jing e biksham kini samla puli buat kumju kini nong hikai hakaba ki thum uni registrar belong incompetent buat belong eligible ya ka post bu uban thì menem step mencukuran kendiat ba ngidan ke academic council ka ba shispa khalai Hakaba ka ngisya jarak ke agenda bat ki issue ki ba fair nginya ther bat nginya tai ti ke academic council hi kadiga council ka head tam hani university ka bala benchim kunu korai hak jingyo dan lang ki representative jong ki students bat kumju ki nong hikai hakaba ngila banya kran ti mene ka singi ngilara ki agenda nakal yang ka student body bat kumju na kini huta ti kasulong kasujar khat ba new registrar uladan lang mene kasi hakba bon na pedeng jungi nyemi fit yu kumbu ulong uta secretary jong ketua meeting bon penyat bon copy kita ki minutes long ki meeting ke bayat ba penyat ke council te nakaliang ke nihusu bat kumju na ka nihuta nila demand banong ba and weng no yu na ketua meeting ba umde bandan ha ketua meeting bat ni te nakaliang VC open air ben hakba bon na kinong hikairu kila oppose ki ong ba umday bondan ha meeting buat kumju na ka student representative ru te nakaliang ka jungi ngisngo ba kimskam ya kata kasur jungi student ha ba ngiyo bandan dekat tong laingut mane te nakaliang jungi marmar ngila ya boycott na ka meeting ha ba kini hutaru klai mi lang harengkat bat ngi te mar badak kumta ngilai don ka meeting isi meeting ha jingdon dekat lang jo ke KSU ni unit ngilai kendu ngilai keren ha ba ngilai one finish office bat ngilai keren UVC ha ba nakaliang UVC open air but kumjur ngilai kendu registrar te ki penmi ki keren ki pencak solutioning bun ki issue bengilai wan kundu but uni registrar hakaba dan hakpor mencuaru habide bukan admission ngilai li keren hakani ka department dan alai li ki department bengilai li kundu hakaba ki shem ka jing e ba ban bentah kini ki bha ne kini khna ki badi banyo kata ka bha ka jong ki te nakaliang ka jong ki professors ki juwan kundu uni registrar habide ki issue jong ki khna but kumjur nakaliang ka jong ngi juwan kundu hakaba dingiwan kundu ni nakaliang ka ni husu uju ong ba jutep kita ki act ni ki ordinance jongka ni ka university te kumno tahu registrar ubabat ye ka pus ka authority ka ba khamajrong katar tep kita ki ordinance na ki statute akabangi nakliang student body ni haban puling haban teplot ndai nakliang jongki kemshem ladan kanuno ka idea na kanuno ka jingtep habide bikini ki rules na ki ordinance te nakliang jongi hi ngisngo bo ilong incompetent habun kiliang kumuncuang dan uni WDRu banung chuan cha posting hekini singi ki balale hakaba ulang incompetent hadu kata ba hadu ki nong hikairu kisngo ba umde bandan hak ba unyo banbat kani ka position ka jongki te nakaliang ka jungi ngilai perkhat bat ngila rai bengin dawa ban penihar skibet uni register ngilai keren VC bat haju ko poru ngilai keren register hakaba open e mane bat nakaliang ka jungi ngila habe no bat khang ka office jong u hakaba ule don bor ule menti ben
Hari ini di bensutu ni kani ke sekolah bak kadi nam tak students tingi di bensutu baka sur jungi kadi banyak sekolah tikum ta nak kalian ke jungi ru ngil hap ai dok bating hak bangil hap kang ko office jungu bat bu bat nak kalian ke jungi nang ni skmat sedang thok nak gisti bat pa show education ministry show siam juga ni ke state governor bat ki fair ki authority ki ba fair na nong ba Delhi te kumta mentas nang ilam juki ni nong hikai kini huta ngilai wan hakani ka office jong vice chancellor hakabangi pensgo ke kejing action kini samla puli buat kunjuk kini hikai hakaba ki thum uni registrar belum incompetent buat belum eligible ke post buat ban ke menem step mencukran kenjat ba ngidan ke academic council ka ba shispa khalai hakaba ka ni sejarah ke agenda buat ki issue ki ba fair nginya ter buat nginya tai thì cái academic council hi cái council ka head tam hani university kabala benchim kunu karai ha jingya dan lang ki representative ng students but kumju kinong hikai ha bangila banyak keren te mene kasni nilara ki agenda na kalian ke student body but kumju na kini huta te ke sulong ke sujalan khat bau new registrar ula dan lang mene kasni ha ba bun na pedeng jungi ni effect yu kumbu long uta secretary jok meeting bun penyat bun copy kita ki minutes long ki meeting ke bayat ba punya ke council te nakaliang ke ni husu bat kumju nakan ni huta nila demand banong ba and when no eu nak tu meeting ba umdai bandan meeting umdai bandan hak tu meeting bat ni te nakaliang VC open air bat hak ba bon ni kinang hikairu kila opos ki ba umdai bandan hak meeting bat kumju nak student representative ru te nakaliang ke jungi ni sngo ba kinskap ni kata kasur jung student hak ba niok bandan dekat tong lainut mene te nakaliang jungi marmar nilai boycott nak ke meeting hakaba kini hutar kelai mi lang harikat bat ni te mar bedak puntai nilai don ke meeting isi meeting hakaba jingdon dekat lang jo ke isu ni huinen nilai kendu nilai keren hakaba nilai one finish office bat nilai keren UVC hakaba nakaliang UVC open air bat kumjur nilai kendu registrar te ki benni ki keren ki pencak sumseneng bun ki issue bengilai wan kendu bat uni registrar hakaba dan hakpor mencaru habidi kan admission nilai keren hakani ka department dan alai ki department ba nilai kendu hakaba ki sim ka jingye ba ban bentah kini ki bhak na kini khna ki badi banyo kata ka bhak ka jongki te nakaliang ka jong ki professors ki juwan kendu uni registrar habidi ki issue jong ki khna bat kumjur nakaliang ka jungi juwan kendu hakaba dingiwan kendu ni nakaliang ka ni husu ujuong ba umjutep kita ki act ki ordinance jong ka ni ka university te kumno tahu registrar ubabat ki pus ka authority ka ba khamajrong kata umtep kita ki ordinance na ki statute hakaba ni nakaliang student body ni haban puling haban teplot ndai nakaliang ka jungki kemchem ladan kanunu ka idea na kanunu ka jingtep habide kini ki rules na ki ordinance te nakaliang ka jungi hi nisno bo ilong incompetent habun kiliang kumencuang dan uni we diaru bernucuan sak posting kini sini ki balale hakaba ulong incompetent hadu kata bahadu ki nong hikairu kisngo ba umde bandan hak bo nyok banbat kini ka position ka jungki tien nakaliang ka jungi ngilai perkhat bat ngila rai bengin dawa ban penihar skibet uni register ngilai keren VC bat haju ko poru ngilai keren register hakaba open air mane bat nakaliang ka jungi ngila habe lo bat khang ka office jung u hakaba ule don board ule menti bet re ngi dibin sutu ngi kani ka school ba tadi nam tak students tingi dibin sutu ba ka sur jungi ka dibin yos ko tikumta nakaliang ka jungi ru ngil hap ai dok bating hakaba ngil hap khang ka office jung u bat bu bat nakaliang ka jungi nang ni skmat sedang thok na gisti bat pa so education ministry so siam juga ni state governor but ki fair ki authority ki ba fair na nongba Delhi te kumta matas ni ngil hap khang ka di office but kumjuru in sanang budin but in dawa ba pedi penihar skibet uni registrar kumju deputy registrar